clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le veku le tun tuma chon ni zana Paris Saint-Germain champion chungchang te tin EFL Cup Real Madrid result mai ba ka zanin inkhel tur fixer te ba ka football thuleng te thliara ngai thla khona nei le donang o ni zanama khan Intercontinental Cup anti mai tun ma chuan FIFA World Cup te kan hriat lar thren FIFA World Cup kalphung thar an man ma a Club World Cup te kan hriat thin kha khel ani ya Intercontinental Cup ti aming aput no hian Paris Saint-Germain chu champion ta yen an khingpui Flamengo chu final a nei champion no moi an choi Intercontinental Cup kumin bi ka hian UEFA train Paris Saint-Germain AFC train Al Ahly CONCACAF train Cruz Azul mai ba ka CONMEBOL train Flamengo te anin lana heng ho ba kan CAF train Pyramid le OFC train Auckland City te anin lan ane clear to lamten kan la hriat lo takin an round ma saber kan ti playoff a Pyramid zone Auckland City chu sithum fa in an neya heng ba ka hian Derby of the American anti maya Flamengo chuan goal ni goal khada Cruz Azul chu nehin Pyramid lamchan Al Ahly chu an ne ve boka goal thum goal khatin an ne ane final lu na konga hian Challenger Cup a Flamengo chun Sydney fine Pyramid hi an neya final hi an ronin pet kai ta ane ni zan lama khan final in la hi khel ani ya ni zana final game mu nom taka Paris Saint-Germain le Flamengo te in mat sonin game mu nom tak team pahni ten an chop chuak he in khela hin first half a goal alu don lo nia alan la yen first half minute somthum pariat na Paris Saint-Germain tangkaras khelia chon ma an hruaina goal a khunga first half a sikhat fain ma an hruai Ahmed bin Al Stadium a inkhel munom taka second half a Flamengo hian na takin an nor leta an thora po seng minute samruk pakhat na penalty an hlo chuak penalty hi Chelsea le Arsenal tana loin lan to Jorginho chung konfi takin apet luta an sipur sutin anin ne tok zuita ane hemi nu hian goal dang alubel zuita lova penalty ma achak zok zon ni hian penalty a team paniten an pet goal lo nem khop mai avan doi zok rang Flamengo team tan De La Cruz sem penalty a pet luta Sol Pedro Leo Pereira mai baka Luis Araújo ten penalty hi an thel veka maktak tepo ani thai ang chu Paris Saint-Germain po an bon big chuang mi lova the best FIFA award an hlantak Dembele chon penalty hi threlin Bradley Barcola chon penalty hi a thel ve boka Marcelo No Mendes le Vitinha ten penalty hi pet lu thongin penalty peta goal ni goal khatin hne na an changa atum khat nan FIFA World Cup te kan hriat thren Intercontinental Cup a hian Paris Saint-Germain hi an champion ta ane Inel na nei zoni nu hian choi moina hun sem ania top scorer goal thum khong tu Pyramid forward Fiston Mayele chu thlan ni hian best player a final a che thazet mai Paris Saint-Germain midfielder faklo lo mai Vitinha chu thlan ani ve bok EFL Cup lama lut chho veleta ila nizana in khel munom taka quarter final a hian Manchester City chon hne chain semi final an luta an mola mikhol team Brentford chu Sydney fain an hne he in khelain first half fun top ma 7 minutes somthum pani na Ren Circuit and box pon theta Brentford defender chiang zeta abum no hin gola marzatin aped luta sikhat fain ma an hruai Turkey hian City azom noa athat zia alantir chho zela team tan in ngana tlak ani zia alantir chho ta zel ane second half minute samruk pasari na sitin an goal ni na khong le hin savin ho chang goal poi mobik a khonga deflect om zavin veilam sir tram ball aron chui hi an deflect atang heng gola asot lut lau maya savin ho awanei angreng phia na Brentford lam eroin an ui hle Sydney fa hian ma an hruaya goal dang lubel zuita lovin City lam hian hne na changin semi final an lut zuita ane tun nai chawa Eddie Howan borok anei lian khop maya achan chu ban thu theidin hmuna ading mek chu tiang kara chon ni jang khan a team semi final in pet kai pui hin falham chu goal ni goal khatin an hne
he in khela hian Newcastle United tan minute somna transfer kongka kharta ka anseng lo liam wanga chol wang mai yan wisa chun ma an hroina goal aron khunga Newcastle United azom no goal akhung ma saber ani sui bok ma se Fulham team tan minute som parukna sasa lakitsun ansipur aron suta goal dang lu bel zui lok lavin anin ne tok mai don ni te point alang man ma se hun pek bel minute som ko patni na Newcastle United tan Lewis Miley chun an ma hroina goal aron khung leya goal dang lu bel zui talavin Newcastle United hian goal ni goal khatin hne na an changa semi final anin pet kai zui ta ane Spanish Copa del Rey lama round of 32 Real Madrid po chak sham hin mol nei to division niam lam club Talavera chu goal thum goal nin an ne sham he in khela hian Real Madrid team hian game an thunun zo ka kan be selok ange hian Talavera hian an ngam lo hle Mase Real Madrid hian goal ni an chu ve thawa Talavera la ka he tiang za chu hi chu hanin soibon na vak tur om lawang chu in khel boruak tang taka hian minute somli pakhatna Real Madrid tan Mbappe chun ma an hroina goal khungen first half hun top ma shet minute somli pangana Stepovic suan an lama tilut palin Real Madrid hian sini fain ma an hruai second half a hian team pani te anin Norton zaka minute somriat na Talavera team tan Nahel Aro chun an sipur ronsu trenin hemi nu lok minute somriat pariat na Mbappe chon Real Madrid tan an goal thum na akhung leya he in khela a goal ni na anitsi abok Talavera team tan minute som ko pakhat na Gonzalo Di Renzo chon an sipur aron su thena norzui le vioma se goal dang nobel zui talavin Real Madrid hian goal thum goal ne na changin round of 16 anin pet kai Atletico Madrid po chak shramin mol nei tu Atletico Belarus su goal thum goal nin an ne he in khela hian minute som parukna Atletico Madrid tan Antoine Griezmann chon ma an hroina goal akhonga Giancarlo Raspadori chon minute som ni na an goal ni na akhung le ma se Atletico Belarus team tan minute som ni pariat na Gerardo Bonet chon an sipur aron su thena second half minute som sari patni na Atletico Madrid tan Antoine Griezmann chon a goal ni na le goal thum goal khatama an hroina goal akhung le Atletico Belarus team tan minute som ko na Mamadou Keita chon an sipur aron su thren veleya han nor zui le vioma se goal dang lobel zui talovin Atletico Madrid hi avanezo ka an tang shama round of 16 anin pet kai football ma inala te zanin hian nei chun zom anile do na UEFA Europa Conference League lama Crystal Palace le Capio te anin machon do na hengba ka Lausanne Sport le Fiorentina te in machon don bokin club engema zat po anin lan nual do na ma se helam te hi chu ming mak pui dinosaur hun lai ming kan hanti ang chi te kha atam khop maya chu wang chon ani bi khi kalsan taila Spanish Copa del Rey lama po Athletic Club le Real Betis te in lan don bokin Italian Super Copa semi-final Napoli le AC Milan te zanlai pel darsom pani le chanve anin machon bokang inke result lam chukal san taila football thulenga lut chho donang o tutrum chu Luis Suarez atang hian bul tran ta ila Luis Suarez si Major League Soccer champion lai Inter Miami chuan an thlun be nge tur thu ni jang khan ti chiang ta hian season tharlo tur chu an team tan alak hel zui zel tur thu an soi Luis Suarez si kan hriatang khan Inter Miami an senglu nu hian a che chelem lo khop maya season liam ta han goal som pasari le midang goal khung tur siam sak tum som pasari anaya team tan ala tho lok le hemi wang hian Inter Miami chuan champion no moi choi antum le nakonga Luis Suarez si thlun nge antuma ni jang khan engkim antifel zuita anne Suarez si ama cherchuak tu anram club te point senglet le andu thu anlo soi towa ma se Inter Miami lama ahun top amang don ta a ang le footballa thunei tu sang FIFA lam point ni jang khan thu thar ron nei vele ta hian Sky Sport in Atarlan dan chuan FIFA World Cup kum thara khel tura sumfai an the chua le tur chu anti pun thu puangin champion in loman andon tur po anti pung hloi mai FIFA lam chon ni sana an thu chua siama hian
sumfai hi 50% vela anti pun thu puang hian the tournament champion team hian US dollar makta doi somnga andon to tur thu anti chiang ta ane heng ba ka hian FIFA World Cup runners up team hian US dollar makta doi somthum pathum anhlo do na pathum na team in US dollar makta doi somni pakwa hlo don bokin pali na team in US dollar makta doi somni pasari anhlo do na panga na tanga pariat na team ten US dollar makta doi som pakwa hlo don bokin pakwa na tanga som paruk na team in US dollar makta doi som panga anhlo ve don boka som pasari na tanga somthum pani na team ten US dollar makta doi som pahat hlo don bokin somthum pathum na tanga somli pariat na team ten US dollar makta doi kwa anhlo ve bokang heng ba ka hen sumfai anthe chuana dang tur te po ti chiang in World Cup tel tura in petling team te hian anin buat sai nan US dollar makta doi 1.5 million andon tur thu an ti chiang bok FIFA World Cup a hi chan sum atam ti a chiang hle the best FIFA award kan han ti ang chia te Indian national team atanga vote thak theitena an vote thin te adang dai thin khop maya Lionel Messi le Ronaldo te hun lai po ming kan na riat ngai lo te po lo vote chat thin kha an ni miawa tun trum an vote thak da ne roin fak an hlo hle the best FIFA award an sem chota ka India team captain Gurpreet Singh Sandhu chan pakhatna Osman Dembele chu a vote panina Rafinha chu vote in pathumna Lamine Yamal chu a vote ane India team en kolmek tu Khalid Jamil chuan Osman Dembele pakhatna dayin panina Rafinha chu ada pathumna Nuno Mendes chu a vote bok media lam atangin Diman Shankar chuan Osman Dembele chu pakhatna a vote Rafinha chu panina vote in pathumna Nuno Mendes chu a vote ve bok an vote thak dan hi ai nang hlom angreng khop maya trum dang ang lo takin an vote thak dan hian fak an hlo ta hle ane anin cheer zau ve deuh te po ani to ange Lionel Messi po ni zana makhan athil ti chu aron viral ta chiam maya tren khat phei chon an dem hle hei hi kan Christian ane nanga tanga hante po yin adem omna chen te po om ve thei omme Lionel Messi Christian sa khozui tu ani ya ma se India rama aron zentrum hian Hanumana lim chu chibai abuk ve rau tlat maya achal te po anoi sen ve nge hemi thil ron viral chiam hian soizui atitam khop maya Lionel Messi hian dem tu po anga hle ane Hanuman tempula Lionel Messi hi kalhin Hanumana lim hi chibai abuk tinani chu nge kan ngai ve dan hlom le Bruno Fernandes point ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin Bruno chuan tundin muna hian kahmalam hun tur kala ti chiang lova ma se ka ti chiang thoyang United team tana khel zui zen he chu kala tuma engtik chen nge ka khel don ti ro ka soi theilo ane United team ka chu san huna club dang enge ka zom don ti kala chiang lova tundin muna ka mat chopa chuan Italy emo Spain nama hin kal ka tumani ti hin Bruno Fernandes chuan asoi Bruno hi tun naya Saudi Pro League nen seizom an hlo khop maya Al Hilal lampoin sum thanem tak hlo turin an thlemek ma se Bruno hetianga aron soita ka chuan Saudi lam hi aon lem lo ni hin alanga United acho san ani chuan Spain emo Italy lama akal mai arinom English Premier League ka achu tu lian tak te chun ni jang khan thu thar ron nei vele ta hin Premier League season kalmeka video assistant referee ti sual anga thu puang hin ati sualang chi te ti sual lo ta se engtiang in nge table au mang ti in an ron tar langa kan tar lan ta khi nge kan ngai dan hlom le Premier League season kalmeka hian video assistant referee lam hian ti sual nei lo ta se chuan City chu ma hroi tu an ni don na point somthum palinen ma hroi tu an ni don ani Arsenal chu pahnina turangin anda point somthum pali vek nehin pahnina anom pathumna Aston Villa chomin point somthum pathum an neya Chelsea chu point somni pakwanen palina anom ve bok club langsar zinga Manchester United chu point somni paruknen pasarina turangin anda Liverpool pariatna turangin anda ve bok Tottenham Hotspur lam hi video assistant referee hian atran nutuk lo niin alanga video assistant referee hen dik takin ti se chuan
pakuna turangin he thil hian achut ani tuna kan tarlan takte han enta wang ula kan pom zong ani hlomem le video assistant referee thil tru lutuk lo nia kan ngai hlomem Lionel Messi chungchang a poni jang khan thu tharon omvele ta yin kumthara Barcelona presidential election don ha hemi tan hian Barcelona president ni na chu tumjing ami Kiria point ni jang khan thu thar aron na ya Lionel Messi chu senglu antum tur thu apuang Mark Seria chuan Laporta hian Messi hi senglet le adu mielawa Lionel Messi Barca achua san chan po Laporta wang chau hi ani ka ngai dana chuan Messi hi hetlapa lak le thei ani ya chu kai hian ti ka tum don ani katling ani ngat chuan chu ka ti hlo ting thei nge yang ti kapuang ti hian Mark Seria chuan asoi politics thilvek ani tiro han thretel ta ila John Terry point thu tharon nei vele ta yin United nen final anin machon truma penalty a pen goal lo chungchanga an zone churon soi vele ta yin John Terry chuan kha thil thleng kha apoi hle pen goal le chuan champion no moi choi tur kan ni towa ma se penalty kha ka hla ta hlo ani United team in champion no moi an choi pha tanghe nge ya thil hreum tak ani khati hun lai kha kan ngai to le ta ila thi kha ka chak ber chu ani Moscow khan kan thlen na hotel atanga room chong somni panga na vel tang han zon thlak katuma chuta chuan ngai to na po ka nei thui man le ani kati man trep nge ti hin John Terry chuan asoi Wayne Rooney point thu tharon nei vele ta hin N'Golo Kante chu afak le Rooney chuan French player to zinga athaber chu N'Golo Kante hi ani sangni somni phat UEFA Champions League final te kha han enta ila N'Golo Kante khan anor konga atho lok ma a positioning adik bok a passing adika tlarnung lampo apui thale chu chon tima inrin tok na lian tak asiama Kante ang hitsu he team po hian an nei le karing to lo ane ya ture le makale le te kha an thra ma anni pahni bel kho mangvel kha N'Golo Kante hi ane Chelsea khan an chotir hamak kati hle maya thil maktak thleng zinga chungkha kha om reng to wang tundin mona chuan N'Golo Kante hi khovela midfielder thaber te zingami ani ti in asoi kumsang ni somni pahnia Romania ramathil thleng hi han thar tho vele ta ila hemi chungchang hi channel danga po kalam mulem lawa a common lo ema da ve reng donang o kumsang ni somni pani khan Romanian second division club Polytechnica team chuan indona andu lo zia anlan tira heta hian stopward ti rontarlan tur chu an jersey hen an have threwa masian din na lai tur an ti dik ta lem lo ani ABC games so an thiam lo ve wang heng ho hian han enta ula stopward ti tura hian robots tin anding dai maya omze nei lo thil an ron lan tir vel ta mai ani hei hian soizui atitam khop maya fiam thu tho nan po an mang tam hle indona an du lo zelan tir turin stopward ti tarlan na tur kor chu an ron ha a ta hian ABC thiam lo an ninge yang chu robots tin an ron ding heu maya mak ve tak chu ani boi thak thina mai Manchester United lampoin ni jang khan thu thar chu ron nei vele ta yen Trabzonspor atangin Chris Ino Ulai chu senglu antum thu puan ani ya arong thim chi senglu tur hian sumpo the chonwal anin huam thu an soi ya ture chuk thar ti amhinglem an phu sak Ivory Coast international midfielder kumsom pokomi hi Trabzonspor team tan mi tangkai ni chaumekin contract atima ziebel atum to lo thu alo sei to wa United team hian an senglu thei mai arinom Arsenal lampoin roll tharma ba keng taknei kumsom pakwa leka upa AC Milan fullback Davide Bertasegi chu senglu antum thu puan ania contract hatak ziapui antum thu puan ane AC Milan left back Bertasegi hi khelna mun la changtam lutuk lo ma se player thatak ani tero achiang chawa hemi wang hindu tu po nei chho trak in adu tu zinga Arsenal team hi anron lian chho ta hle ane Manchester United lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin
United team hian Al Hilal midfielder Ruben Neves chu senglu antum ngei thu puan ania kumsom ni pariat mi sengnu tur hian hin sumpo the chunol anpoi tilo ane Al Hilal team tan Ruben Neves sing contract anei tam to lova Europa kir apoi tilo thu tepo alo seito United team hian an senglu thei mai tepo arinom hetiang kara hian Chicago Fire ne na soizom hlo mai Robert Lewandowski point tu nei ro chauze len US Major League Soccer champion Inter Miami chon senglu andu thu an soi vele ta Lionel Messi khel mek na David Beckham matlab Inter Miami hian Robert Lewandowski hi an senglu mai tepo arinom Liverpool lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta yin Liverpool hian Semenyo chu an senglu thei arinom ni hin antar langa Semenyo hi mimalin remna an nei puitei trap thu kotop sai chon antar lang Semenyo hindu tu anei tam angreng khop maya adu tu zinga Liverpool nen hen soizom an hlo angreng khop maya transfer kongka kharta ka po khan Liverpool hian senglu an lo tum to ane tun din hmuna Liverpool hian anen rem pui thei mai rinna aliana mimal thila po in rem na an nei pui thei trep to thu an soita ane hetiang ani ta ga chuan January transfer kongka lawin hong tora Liverpool hian an senglu thei mai arinom Liverpool lam ve khen ni jang khan thu thar dang nei chun zomin Gremio team tana inlan mek Gabriel Mek chu an senglu thei arinom ni in antar danga Vinicius Junior chuak 30 aminglem an pho sak kumsom pasari mi senglu tur hianin Euro mak da doi somni pali vel chu the chu anin huam don ni in an soi FIFA World Cup under 17 khel zota ka team tana mi tangkai mai Gabriel Mekhin du tu anei ro chau khop maya adu tu zinga Chelsea po an telve nge Liverpool team an ron lan vele ta ka chuan Gabriel Mekahun hi achiang lova Chelsea emo Liverpool lama hen kan mu arinom Chelsea lam point thu thar ron nei vele ta yen kumno panglam senglu antum chauzela chumi ta chan Atalanta rol tharma bak eng tak nei kumsom pasaria upa Ones ahanor chu senglu antum thu puan ania Ones senglu tur hian amana po sum the chhonol anpoi tilo ane tundin hmuna ahanor hlutna hi Euro mak ta doi samruk ve lai ni turangai ani thonga Chelsea lam hian senglu anin huamang empty ero zona lian tak ani thong Santos nam point ni jang khan thu tharon nei vele ta yin Neymar chu contract an je pui thei trep thu an ron soi vele tatlat mai Neymar hian contract anei tam to lova season tharlo umtur ain tran main a contract atop to don hemi wanghen Santos en contract thar je pui antum thu an lo puang towa Neymar hi chuan kumin be ka chuan thil dangai to atum ri lo thu alo sei to thong ma se Santos nam hian ni zan lama khan in remna an nei pui trep thu an ron puang ta ha season thar lama po Neymar hi Santos lama kan mu chunzom arinom Football pandit na thok mek patrong du chauve mai Troy di ni point thu tharon nei vele ta yin Hugo ekitike chutra ati thu sai yin Liverpool team matsopa mitrang kai tak ani zel tur thu asoi Troy di ni chuan Hugo ekitike hi tiang ma athati karing mi alawa bulpo he tiang ma atran thati karing lo bok achan chu Premier League aronin son thutte hi an thazui lo thin khop maya ma se kitike ro ain siam rem chak hle ani fak aphu ang ai hen an fak lo zokin kai chuan kashia a Liverpool team tuna player omzinga chuan a thaber te zingami ani ti hin asoi Chelsea le United lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin sangare chu singlu antum ngei thu puan ania lil atrain ani hi singlu antum don ane sangare hi nimina kanlo tarlan to angkhan hin United team hian senglu antum ru angreng khop maya ma se Chelsea an ron lan vele ta ka chuan mabadu sangare malam hun hi achiang lo hle United team no tling takin aloen kol to te kan soitur ni lem lo Ole Gunnar Solskjaer point huthar aron nei vele ta ha United team ain kol lai khan player tha tak tak senglu alo tum to thu asoi Ole Gunnar Solskjaer chuan United team kain kol lai khan matchop ka nei lian thin khop maya ma set la pho tu telam khan min ti sak thei talo ane
kha team ka in kol lai khan Erling Haaland ha senglu kalau tum to wa Jude Bellingham le Declan Rice te po senglu kalau tum to ane amai ro chu katum na te a hlo tling lo veka chu aya chuan Donny van de Beek mai ba kha Jadon Sancho le Cristiano Ronaldo te kan senglu ta thunga sumpo kan seng hnem hle ma se ni na taka chuan Erling Haaland Jude Bellingham le Declan Rice te halo senglu ta jok ila chuan tuna po hin team thatak anla ni nge yang ti hin Ole Gunnar Solskjaer chuan asoi Solskjaer asoi hi kan pomzong ani hlomem le asoi hu thudik ani ngat chuan United club ho tu lam te hi transfer hin anin rol thuk le ti achiang le Mikel Arteta point thu thar ron nei vele ta hin Arteta hian Barcelona chu alain kol thut mai theini in alang tlat mai English media ten antarlan dan chuan Barca lam hian Hansi Flick achua huna Mikel Arteta hi senglu antum do na an coach thar ni turatan ani hi anot ber ni hin an soi Arsenal team chua sanin Mikel Arteta hin Barca hi alain kol thut mai theitin ani chu Ole khati chin hatun trumatan chon ni mai se thlir tu te ka channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe luma thanmin han lak pui le ula thungai nom takten en kanin mu chhaule zel don nia